U subotu i nedelju 15. i 16. juna na letnjoj pozornici 29. put će se održati jedan od najpoznatijih dečijih festivala našeg regiona, Kad lipe cvetaju. Ja bih pre svega najavio naše prijatelje, Akademski folklorni ansambl iz Beograda, koji će biti gosti kod nas na festivalu. Oni će 15. juna držati celovečernji koncert sa našim prijateljima iz Raške, Novog Pazara, kao i komšija iz Novog Sela, Podunavaca, Karanovac iz Kraljeva, a drugi dan nam dolaze društva iz Osečine iz Valjeva, dolazi nam Župa Aleksandrovac, Prokuplje, Kud Moravac Gornje Vidovo, dolazi nam Kud Studenica Ušće i dolazi nam naše kolege iz Kraljeva, takođe Brašević. Obzirom da je festival Kad lipe cvetaju dečiji, učesnici su uzrasta od 5 do 15 godina. Ove godine imamo dva izuzetka. Akademski folklorni ansambl iz Beograda i Moravac iz Gornjeg Vodiva su izvođački ansambli. Drugih promjena u odnosu na prethodne godine nema. Biće sve isto kao i prošle godine. Krenuće defile učesnika sa početkom od 17 časova. Krenuće se od osnovne škole Popinski borci ka letnjoj pozornici gde će biti nastup igrača. I ovom prilikom pozivamo sve gledaoce iz Vrnjačke Banje da dođu i da vide šta je kultura i tradicija. U subotu 15. juna cena ulaznice biće 300 dinara, u nedelju slobodan ulaz. Festival obe večeri počinje u 17:30.